maisha yana vipindi viwili. Haleluya. Maisha ya mwanadamu yana vipindi viwili. Kuna kipindi cha kulia na kipindi cha kucheka. Kuna kipindi cha kupanda na kipindi cha kuvuna. Ndiyo ilivyo. Kabla hatujamuona Mungu, lazima tutangulie kumuona shetani kwanza kwenye maisha yetu. Ndiyo. Kwa Wayahudi walianza kumuona shetani kwanza, kabla hawajamuona Mungu na uweza wake. Wakateswa miaka 430, wanamuona shetani live. Kwa na wewe inawezekana uko kwenye kipindi cha kumuona shetani sana maisha yako. Yaani wewe unamuona shetani zaidi kuliko kumuona Mungu. Ni kipindi cha kulia, ni kipindi cha kupanda, ni kipindi cha Mungu anakutweza, anakunyenyekesha, kwa sababu asili ya mwanadamu na kiburi. Anapoinuka anakujengea nidhamu ili utakapokwenda kwenye nchi ya maziwa na asili, kwenda kipindi kingine cha kumuona Mungu na kuona baraka zake. Utakapokula na kushiba, fedha imeongezeka, umejenga nyumba nzuri, usije ukasahau kipindi kilichopita cha maumivu.